Mi smo proizvođač noćnih svjetala u Venshovu u Kini. Split magnetska baza. Postoje 3 stila. Snažan magnetizam. Na površini je zaštitni film. Uklonite stražnji poklopac. Gumb za prebacivanje. 50 podijeljen svjetline s lijeve strane, 100 podijeljen svjetline s desne strane. Područje prilagodbe vremena, tipka S i tipka M. Ugradite 3 AA baterije. Pritisnite tipku S, satni zupčanik treperi, pritisnite tipku M za podešavanje sata. Ponovno pritisnite tipku S da biste se prebacili na minute, a zatim pritisnite tipku M da biste postavili minute. Nakon podešavanja vremena, pritisnite tipku S za izlaz iz postavke. Zatvorite stražnji poklopac. Ovo je indukcija noćnog svjetla. Preklopno područje, automatsko isključivanje uključivanje. Nestepeno prigušeno svjetlo. Na dnu je pričvršće magnet. Dodirnite da za promjenu funkcije svijetle boje. Dugi pritisak je za podešavanje svjetline svjetla. Prihvaćamo OLED i ODM.